Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maru iba pau Ningol Sakaubaga mari lenana Raijagi Fisheries Bibhagna sinduna ngasi Imphal gi hapta kangjai bungda ngagi mela pangtokli Ningol Sakauba kumigi dama khwarambal kaitel yauna tampaki kaitel singda polei pilakpa miyamna chikna sainaba ngamdana chille Enesian ayam gi lusingba ts muiba sahi yangkai gi matungda ngasi ukrulda thunglari Amishung Uran scheme hodokhiba ngasi sahi mapan mapung phare Hauji Paupte scheme masina passenger koti ama lak yangkai tarukta kudong saba phanghankre Ningol oibising gi khwaidagi sauraba amadi phajaraba kumai Ningol Sakauba hayeng hiyangai gi nini panba numit pangthoknaba matumarang hauna sem sanare Ningol Sakauba gi damag Raijagi Fisheries Bibhagna akanana chinba ngagi mela ama ngasi Imphal gi konung manakta leba hapta kangjai pungda pangthokli masigi matangda paudam ama Nifu Taruk Suba Fish Fair cum Fish Crop Competition Englishing Ani Kungamanga Palace Compound Laiba Hapta Kangjai Bungda Raijagi Additional Chief Secretary Sri Vivek Kumar Divangana Hogdokhre Hairiba Mela Asi Hayeng Pangthokadoriba Ningol Sakaubaga mari lainara senba Mela Amani Mela Asida Punna Stall Chamaga Nifu Mathoi Asigi Manungda Chamaga Kuntrani Thoida Phambi Stall gi Ima Amana Akaswani Imphal da Asumna Hai Thanawjam thoibi lamaidong maning awang laikai dagini Thobal district ta thokjabani adu 2025 sida hoinga glass cup adagi kaman baw pengba khaba mayam ama puthokjari nga ji laiba lakpiu Manipur da puthokpa ji laibiu Fan Imphal gi pawgi damak hapta kangjai bungdagi Nongmeikapam Bedamani Mela asita saruk yaraduna Additional Chief Secretary Vivek Kumar Divangana hai Manipurda nga metric ton humpu mari darkar lebada metric ton nifu dagina nifu manga phawbadi raija sina puthok jaba ngamle awatpa metric ton kunlomdi mapandaki pusilakli mahangna hai The total requirement of fish in the state of Manipur is about 64,000 metric ton, and we are producing only about 45,000 metric ton, and remaining about 20,000 metric ton is getting imported from other states of Manipur, other states of the country like West Bengal, Andhra Pradesh, Assam, etc. On this 46th annual fish fair cum fish crop competition, let us resolve that we should become self-sufficient in fishery requirement in the state. We need to increase the production of fish so that we don't have to import fish from the outside the state. Amirumda Akasbani Imphal ga wari sanabada Raijagi Fisheries Bibhag ki Director T Fulen hai ising isau thoktuna khudong chada bakaya mayokna khrabasu ngami jingna kana hotnaduna ngagi pothok ningthina puthoktuna miyamda phangana bahotnari kumchi sahi ki mela asida mitei sareng kilogram mari manga taba phawba phanghan gadori mahausa ki oiba ising isau gumba khudong thiba thokdok singna saithiang nanglaba ngami singbu saugatpo oina kumchi sahi ki ngagi mela asida atho ehen tanabagi ahanba manada lupa lakh ani piragani Masi mamangi sahi singdadi lupa lakh amakaktamak oirambani ani suba amati ahum suba tabada mathang sina lupa lakh ama makai amasung lupa lakh ama piragani mela asida puna stall samani phu mathoi hangli sahi amaki manungta amuktang thokpa ningol singna khaurang na ngaina ba ningol Sakaubaga mari leinana khwairambal kaithel yauna tampaki kaithel singda po leibelak na ba miyamna chikna saina ba ngamdana chille Ningol Sakaubaga mari leinana United Committee Manipur UCM na raija sigi ningol singda yaipa paujel pirakli Ningol Sakaubagi po lebada pifam thokpa arumba suna pidaba sing yengsinbagi thabak raijagi Weight and Measures Department na numit kharani ki mamangdagi Imphal gi khwarambal kaithelda makhoi gi but sing hangdoktuna cheksinna senari Amirumda tungan ba mahiroi loop taruk nasu pochai mamal hena yonba dukan singda akhanaba drive chathaba hokre Mairoi singgi akhanaba kangbu singna ngarang su khwarambal kaithel gi akoibada phamliba dukan singda changsang tuna pojagi mamal hena yonba yaubra haina yengsingki tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Indonesian ayam gi lusingba ts muiba sahi yangkai gi matungda ngasi ukrul da tunglare mahangna ukrul headquarters ground da tunglabada miyamna mahakpu taram okhi Mapam madura mahakpu miyamna harauta yamna oglaba matungda mahaki pongnapam kul somtal da satkani mahak sayol amadom leiraba yai khongchat asigi matangda akhoi gi ukrul pawmi soting simde na hai
NSNIM General Secretary TH Muiwagi historic homecoming ceremony Ukru headquarter ground pangthok pahawri. Ceremony asida public mayam laknatuna click yinnatuna le. Homecoming ceremony asida mahaki nupi pakahaw muiwa amasung NSN kiluching bakayashu yauki. Program asida mahaki blessing ceremony maru oin pangthok le. Lebak asida ngasi Govardhan Puja pangtukli numit asiga mari lenana hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena numit asina lakpada yaifa paujel pirakli social media ta thagalakpa warol amada Sri Birena hai kumai asina ikoida mioibaki minungsi kathokpa amasung mahausaga leinaba mari ningsinghalli numit asina lakpada santi sakhutpa amadi ana ayek yaudaba lamdam ama ohelasi केंद्र सरकार की आर्ट एंड कल्चर मंत्रालय की मखादा लेबा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स अमसुंग इम्फाल आर्ट गैलरी का खुसमनतुना फोक कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन मणिपुर थ्रू कंपास हाइबे हिरमदा एग्जीबिशन कम पैनल डिस्कशन अमा क्वाकटेल द लेबा इम्फाल आर्ट गैलरी दा ngasi pangthokani मथौ तौरिंगाइदा लेखिद्रबा राज्य पुलिस की पर्सनल सिंगबु निंगसिंगदुना मखोइगी मफमदा इकाई खुमनबा उटपगी थौरम पुलिस कमेमोरेशन डे ngarang सेनापति जिला दजो पांगथोखी थरुमतुदा जिला आसिकी एसपी एसएम जेबकरना लुसिंगदुना लेखिद्रबा पर्सनल सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उटखी उड़ान स्कीम हौदोखिबा सही मापन मपुंग फारे इंग्लिश सिंगनी तरा तरुकी ngasi numit asida स्कीम मसी हौदोखिबनी हौजिक फावबदा स्कीम मसीना पैसेंजर कोटी अमा लाख 53 ता खुदोंचाबा फंगनख्रे न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा पालन थौरमदा सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हाना स्कीम मसीना फंगलिबा कानबसिंग की मतंगदा मियामदा खंगनखी स्कीम मसीना इंग्लिश सिंगदी kuntaret फावबददी अवांग नोंपोक लमदम यावना लेबा सिगी मफम सामा कुंदा कानबा फंगननबा सरकारना पांदम थमली बिहार विधानसभा मिखल की अहन बतंककता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की मंत्री 13 बीजेपी दा मिखल थेंगनरकनी अदुगा मंत्री मंगाना जनता दल यूनाइटेड दा मिखल थेंगनरकनी हाइरी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यान हानपो ओइना तेरापुर विधानसभा केंद्र दा बीजेपी की मिरेप ओइरकनी अमरमदा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स मंत्री संजय सरंगी दरभंगा दा मिखल थेंगनरकनी अहन बतंक की भोट मथंगतागी तरुकता थादनकनी अदुगा अनिसुब तंककना मथंगतागी 13 दा पांगथोकनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi केरला की सबरमली लाइसमदा चतुना लाई खुरुमगनी श्री मुर्मू न हयेंग केरला की राजभवन दा चतुना हानगी राष्ट्रपति के आर नारायणन की मूर्ति दा इकाई खमना उठगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित मरिनगी खोंगचत ngarang केरला की तिरुवनंतपुरम दा थुंगखिबनी जम्मू कश्मीर सही असिदा डेंगी की केस लिसिंग अनि सनीरोम थेंगनख्रे ऑफिशियल की पाउनहाई यूनियन टेरिटोरी असिदा केस लिसिंग अनि चामा हुंपुनिपान दी डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे जम्मू जिला की कठुआ चंबा अमसुंग उधमपुर दा डेंगी की केस चमापन हुंपु थेंगनखी केस कुलहुमदोइना कश्मीर डिवीजन दा थेंगनखिबनी सही असिदा हौजिक फावबदा मियोय लिसिंग कुन चनी हुंपु 13 डेंगी केस तौख्रे डॉक्टर सिंगना मियामदा असिगुंबा लेना असिदा की खाकथोकनबा मरि लेनबा थबकसिंग लखुटमिनसी हाइना अपील तौरी अरुबदा मरुइबा पाव अमुखना निंगोल चाकौबगा मरि लेनना राज्य की फिशरीज विभाग न सिंदुना ngasi इम्फाल की हप्ता कंगजैपुंगदा ngaगी मेला पांगथोकली निंगोल चाकौबा कुमैगिदमा खरंबल कैथेल यावना तंपाकी कैथेल सिंगदा पोट लेबे लाकपा मियामना चिकना साइनबा ngamdana चिल्ले एनएसएन आईएम की लुचिंगबा टीएस मुइफा सही यांखै की मतुंगदा ngasi उखरुल द तुंगदरे अमिशुंग उड़ान स्कीम हौदोखिबा ngasi सही मापन मपुंग फारे हौजि फावबदा स्कीम असिना पैसेंजर कोटी 1,53,000 दा खुदोंसाबा फंगनख्रे पाउलोइजरे।